Kilami kilat pathai khubor ba UMLA jong kanong stony udang ap ya karai kinong kersyaan ba unrung cakaseng NPP. Uba Gabriel Walang upalong MDC bad MLA jo kapor u ap setang ya karai kinong kersyaan ba un lairung syak NPP bandon nak sorkar. Kani kala pau saya ke jingalang balakot perlong dama u habis hall nong stony ban ya keren halor kam samskim berkat kum ba jingetu kinong kersyaan ba khmat jong te MLA laong bakate kasngi UMLA ulapan pau bakolong ka bae ya u bandon nakaling persya panman ra kajing manto ya kipai ba bad udon kam bandon lang ha ka sorkar khanang ba unla bantrei nak panta ka bit ka biang jong upai ba shu uba Gabriel ulanang yaj hi syakhamat ya katika kam bad undapan pau syai la unlej rung bet syaka parti NPP ni unsulit kersan shimet nakaling kita kinong kersan kilapan pau la perkat cisin berkat palada ule ya kanu kunuk bapan mentoy wai ba kata kalong pabiang handai lada ka jingle jung kalong tanga ka ka jung mentoy shimet kani kan sa penlong yaki ban perkat thamai no kita kinong kersan kilapan pau ru pakalong ka bae ya ka seng kongres bakan ya kersum lang bat ka BJP la ka jalan ya ka ri India hi barok kawai bat kita kinong kersan ki iroh ka jing start jong uba Gabriel kumunong elam an shim ya karai handai kilapan pau ru palda usim gisian jam ke babakala ke bakta ai upa ba nong kersan pala penjot dan buram u na kaleng jong kiru kin sa shim la ka jong kesen jam kumban chukre hangni kilami kilap thai ko bor ha gani kisngi paladap bagi don langut ki MLA ki pala ban rung no chakaseng NPP pada halor kani 4 shim layok jeng tip manu kita ki langut Henry jakani ensa syai ha kisngi ki bansawan kumban chukre kaseng kongres ka ajing kersan ya NPP hadisi council bat kini kilong Pak Gabriel Walang Pak Roni Wilingdo bat uba Charles Marngar ki balong ki MDC bat ki MLA hagajo kapor